Maldivi, 29.3. Naravno, stigli smo bez ikakvih problema, super let jedan, super let drugi. I onda, nažalost, smo saznali jednu ružnu vijest koja se zove da je naš brod u kvaru i da se nalazi na samom jugu Maldivskog atola, odnosno otočja njihovog. Domaćini su nam ponudili, dok se brod ne popravi, a oni kažu da će to trajati samo jedan dan, smještaj u hotelu. I smješteni smo u jednom malom hotelu koji ne izgleda Bog zna što izvana, ali iznutra je puno ljepši. Prvi dojmovi o Maldivima. Maldivi su muslimanska zemlja, alkohol je najstrože zabranjen, pušenje nije, ali alkohol i droga, opijati, pornografija i sve je apsolutno. Evo, tu su kupačice na plaži sa mnom. Inače, bikini kazna je, upozorili su nas odmah $1000, nek su rekli dolara, nek su rekli eura. Uglavnom, po 1000 se radi. Ono daleko je Borko. Nije mogao se otuširati u normalnoj slatkoj vodi, nego je rekao da se ide oprati u more. Ujedno nam naš tur operator nudi sutra prijevoz avionom do broda, ako ga poprave tamo gdje se nalazi, i onda bi se vratili sa krajnjeg juga Maldiva, bi se vraćali 8 dana prema gore. To ćemo vidjeti kako će biti. This part. And this is very wild country, so I think the diving should be extremely good. This is our route, which we are supposed to do, is to go from here, to go here, only this part, not this, but only this part and come back. Dole ispod ekvatora. Which is fantastic, this is very nice, but this, we are flying into here, and then going by this reef, and then switching over, going through here, and then through this back up here. It's a long way out. Не волят го. Trajektna luka. A sad kad zašija i pljus u more. Pa je. Šta samo unutra. Monument Male na Maldivima. A kad smo ga vidjeli iz daljine, mislili smo da je ovaj. Centar Malea. Jutro je 10 sati i 15 minuta. This is the football stadium in Male. Opa. Borko. Borko, daj se makni, samo sekundu je. Ja to moram vidjeti. Raj! Wait. Where are we? Borko is going straight, it doesn't stop. But I think we have to turn at some point, I don't know. Raj, what did you say? This is what? Small bar. The tomb of Mohammed. Tomb of Mohammed. Yeah, his tomb of Mohammed Takuruhanu.
who liberated Maldives. Yeah, in the 16th century. What age? So, I don't know, maybe you can go inside actually and have a look. To je sama grobnica Muhameda. Ne znam. That then shows the conversion from the Maldives to Islam in 1153. And then upstairs there's some lacquer work which are famous in the Maldives. Maldivski nacionalni muzej. And then some antique technology like the first gramophone, the first telephone. In front of us is? So in front of us we've got the Republican Monument, which is a modern style roundabout centerpiece unveiled in 1999 to commemorate the 30 years of independence of the Maldives. Oh. It is a Sultan Park in Maldives. Похоже на священский санаторий. A sad idemo prema Golden Mosque in Maldivi. Wow. Mango. Mango? Yes, this one, no? Da ladno, ladno. This one, $7. $7? Yeah. Yes. Come on. Pa to ti je i tu prvi frut, ne, kaj si mislio? Isto prvi frut. Market. Dash. You want a coconut? After when Vi budete sad s njima ronili, a sad se slikate. Nema oka. The first one is goldfish. This one. Ono je dentex. A ovo je milkfish. What is it? Milkfish. Milkfish? It's lampuga. Gof. To što je radio, to je, on provjerava koliko je friška. To vadi jetru. Jetru vadi, gledaj sad. Da. Sad gledaj. Viš, mora biti crvena. To je znak da je friška. Friška. A jesi jaki kolor? Bijeli? No, to je jetra. I mora biti crvena jetra. Što je crvenija, što je tamnije crvenija, to je ona friška, vidiš? Ne vidiš? Upravo sjedim na terasi ispred hotela. Moja kabina. WC. Pa ona. Hodnik. Imaš ti možda onaj šrafenciger mali? Nemam ništa. Ništa od alata ja nemam.
salon brodski. Zanimljivo je da imamo, nas 5 smo sami na brodu. Inače, zanimljivo je, sad smo na poziciji koja je samo pola stupnja sjeverno od ekvatora. I idemo na sjever, nažalost ne idemo preko ekvatora. Kapetan se zove Adam. Evo ga. Inače, pravilo je na Maldivima da brod kojim idete na ronjenje dok puni boce ne smije biti vezan uz brod, nego mora biti dalje od matičnog broda. Tako da svaki ovakav brod za krstarenje, odnosno za safari, ima još jedan prateći brod. Neko se prži, vidim. A zakaj ne ideš pitat dečke, pa imaju ti sigurno alata? Popravljaju motora? Aha. No, North Mall. Near the airport. The next day, tomorrow I'm going to get my supply and the fuel. Yes. And the next day you have departure. And Yes. What is the name of this island? Buraidu. Buraitu. Yes, Buraidu. Buraidu Island. So this is the night only we have. If you want, we can go, but tomorrow night we are very busy to get our supply. Okay. And other things, maybe tomorrow you can try for when we go to North Mali, just maybe outside to different fish like casting. If you For the behind the boat. Yeah, not behind the this dive door. Yeah. The election. Circle number 1. Political. It's not welcome. Not welcome, it's political. You see?
To da vide kak je bila velika gužva. Kokos. 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 Not kokoš, but kokos. Kokošeta. Možda ljudi to jedu je. Ovo je osnovna škola. Škola, škola, škola. Raš, what is this? Rash, you know everything. What is this? This is the tree from the market that they were showing, that fruit. It's a fruit in the market. It's a price of... Yeah, but, And what is the name? but it, I onda iznad palma Kokos. Only kokos. kokos, kokos, kokos. Nije nikad. Nuts. Look. Look. Nuts. I nemaš vjerovat oleandar. Partija kriketa. One hit. Ovakav je cijeli otok, ali ne samo otok, nego Maldivi. Svuda. No good, no. Jesam. Stvarno kokos može ubiti u roku od sekunde. I šta kad je sezona padanja kokosa? Niko ne hoda ovuda je. Onda uzmeš onaj moj skijaški. and I'm like, what's the point of earning money if you can't use it? Very good question. You know what is the point? The Croats are the expert in that. Expert. Happy 100 Marina and Vladimir. Happy 100 Vladimir and Marina, 100 died. Can you? 1, 2, 3.